Muraho neza. Amazina yanjye nari mansi dushime. Hanyuma ngo ikaze kuri channel yanjye. Channel yitwa Umurunga Wukuri. Ni channel tuvuga Imana. Habindi bintu tuganira turifuza ko abantu bakura bakamenya. Ijambo riravuga ngo ukuri no kuzatuba. Mu ntoki zanjye mfite ni ihishurirwa riva kumana kubyerekeye Gehenomu. Igitabo cyanditswe na Mariya Katarina. Uyu mudamu mu myaka yashize yajyanywe na Kristo mwiyerekwa ayitemezwa Gehenomu, yerekwa byose bibera Gehenomu kugira ngo aze abibwira abantu. Ushobora kuba utarakibona, wabaye baragisomye ni umugisha. Wabaye utaragisoma ndashaka kukubwira kimwe ku kindi ngo ukigize, hanyuma ukarushaho gusangira amakuru y'ijuru. Ntushobora gusubizwa ibibazo wibaza, ese Gehenomu iriho, ese Gehenomu iba hehe, iyo bande, ese Gehenomu iteye ite? Ibyo bibazo hamwe n'ibindi wibaza bijyanye na Gehenomu urasubiza. Ntushikwe rero, ushobora kubona kuri iyo link ubona hafi yawe, hanyuma ugakomeza Umurunga Wukuri. Utarakora subscribe wihutire kuyikora urebe akazongera aka notification kugira ngo video yose dushyiraho muri gahunda ya dusome atari iki gitabo cyonyine hamwe n'ibindi byinshi. Ntucike. Thank you.